Menim say men kan say enye hyenhyem nyina na yesika. Not all glitters are gold. Hi coffee, also frame. Let me frame coffee near the way so na mesro mi tirimi me de yaw. Oh bye na sister. Acho. I'm in coffee. E obi Nkrataa. Hono no so we kan say dog museum frame yesterday na obi Nkrataa na me dey adwuma. Usia me say abrochira asem ano ose. Uni Nkrataa ah obi a wonya police ntino untimi ko control nipa no. Ebia na nipa mpo ni Nkrataa. Enso na usuro se nipa no. Ene say ye bra ba ko e o TikTok no so ye friend doctor. An wo ya adwuma ema UK ami an sojafo pa. Na ya branding se me to abonte pa kire se wono de oba abrochire no. Sister be ko hia no. Ah na sister dress sister de ba adwuma no. Na o pese o sister ne pe because abrochire de ye se Nkrataa obenya afro ba ho oba so benya afro be ma ho. Na ya bra no hwe se bi o kwa mpabo e hye na enye sister no so ba na ho fama na wafa no ano wo hye Lady Bianca sene na ana Beki TV sene na wo sene se wakofro plane na sister no fro plane na we na ya bra no so ndo bu no habo mfia na sister no e de ono no o hype no pa na ya bra no sister no ko chinchiri ya TikTok ba yi e na ya bra no sister na ko share o TikTok so na no be share physical na doctor yes o ko sene pe sa time way back no o hwe sister na ho fama na wantima sene pe na nedie doctor say o won semfua bi e de mamo na doctor video bi na beto abonten afa oni sister no ho no Ghana fo bi say o expose eye abrochirefo ebi mu so o ka nokre hwe video no na fa adwen kire about video na doctor no so jani eye beto abonten oni sister na gina ho na wo wi adwen pan ne mbetemeka enko asele ba ko video tap send juwe de ko maso yasne what I say you should tap na fa send this ka e ko Ghana na wanga say wani be de wani beje promo code e adwene pahene ma refia me da ba betwa wachi ye ko he doctor video no mra Menim say men kan say enye hyenhyem nyina na yesika. Not all glitters are gold. Tie die o obua bia no ba abrochire foforo. Sister me ba abrochire na makonya cleaning e wo care home ahun na me ko ya na me ko anopa sister e wo night opon a oba be me ko adwuma be 30 minutes 1 hour na o we ne shift no no we ne shift na emas mo shit up sneakers pa samle me ko primer ke mbabo mi na me de man hwe am de ko ya cleaning this sister my time sister me ban so na me ma wo ntafo ana my time sister because when the visit na dey aba me Nkrataa ana ma sister na me hey sister here because ya dia to me trim say e say me no obi yeden ewo ansa na ma yeden me Nkrataa so sister yi give me sit down where that I'm sister yi me yeden me approach sister yi ti but na me hwe class na sister na de ba adwuma na dressing no Chama me hwe sneakers na me ji 360 something pound enti mi ntom enti no me yeden study this time so me hu no na your friend Esther I don't mean your friend coffee I want you to hi coffee we say no kwa na say I want how and his sister I want kromwa I was ya munya butre na tie ne ti me dia me namua me bola la dem hu ya nsa frame hu sister bi o am see malusu god mama sister ko because ma dwiri nyina ka me kopɛ no na ne ya hwɛ say bi obenyem onu kunu benyem maton Nkrataa no ana se me kwa kokeka ne atwempena ne yawo samne me job anso fie o abrochire de be mani pa ye no ho chiri ana TikTok ye ba be share yo te be share no hi coffee also frame de be frame coffee ne de we so na mesro mi tirimi so me de yawo oh bye na sister acho I'm in coffee e obi Nkrataa hono no so we kan say dog museum from yesterday na obi Nkrataa na be dey adwuma e dey sensem na ye disk me boy e ma ni bebre nam ha no ama e cover atu e share no ene e sabe dey because it kept there but and the coffee Esther me so me dey yawo no dey na womi hwe abrochire sister Abeshia. Hey, there's a doctor. Nurse now me hwe now sat now persist yare. Wow voice.
Ebusia. Abrochira. Da bia na make say. So ba abrochira. The way na sister no dress na ye pa. Yes, doctor. Nurse ka also so ye ho sa. Ka obenya sister no fala. So we do abrochira na wo na adwuma na akwakoye no. Oya ho say me the scanner meji ni so a because oyere e no ma organ de. But ese wunu se kroma na oba betena no. Eso timinya krata. Oba bi organ na bia no e beti sa adnase. So ati ase oba be beti sa adna ntina wo ye oba na be ma na mo Ghana nipa so dika tu kwan e be ma ana me kura me bodam because ti o den ta me kasa anse oba ndi kan ba wan we na akodi ensem hunu akoma be me be ko hye so ama no ba be ma ne de oba normal ana me boa se be ma de Nkrataa de wo ni tua na ka doctor kwa ko yesa ala line no na doctor odine Primark mpaboa na o doctor na hye Primark mpaboa fake ana Primark in Uk and on headquarters war. Now shall Primark mpaboa doctor massa wakra wa medwa lie. Obi a wa share Primark no dress a mad and dressing the promo. Nya dressing e wonu masem. Na the way o sika say gbegbegbegbegbegbe me feel me poasem. What you say? Na what one sister ne pe. Nti TikTok na ba ya what me da ya ho gaga anya sister fala na me boa. Ai so abayo nuaba. Nuaba keke o. Doctor no. Akowe ye bad pa. O sa doctor we say. Na say wo nya doctor wo no wo hwehwehwe nipa free on but o ye doctor panie. O doctor na eye panie wo ma panie wo soja nim. Me kasa ha ko ba Germany abumi o. Ko doctor we say soja ni die. Ana doctor o family wa mi ni mo ana. I say agronko am. Doctor ne sama beto. We expose bi anya de enim. What I say, sabi your experience I will pass it through and where no watch there. Now I heard the own sister is so I sabi your man farmer I grab on montema. Ebi mpa anko sister ne pe, ne sister ne pen ya. Ebi anko mu nyina no, mo foke up. What I say, but nay doctor etwa ko fa na yere ne ma aba because of ami ye odene kokko dwan ne ye. Aboa no. Me no ka say ebi sister is so nya be ma bia wale na onso nya ne Nkrataa. Ombe she o ma ye anuafo. So what I say, and doctor ka say nya shen nyina ne sabi o eye agudie no e no kre. Obu o hwa enne ma bebro ho ma dress chepe o mpekunu pa so munya bi ma bebro address chepe o mpekunu munya bi because be ma ne ko approach na be ma ne mumu suru se we do high tech o ba bi no high tech forget it dressing no ko animu na ye be ma ko e de ya na o na abidi kan da no so edi no asana wono abekuru atena wo so be ma mo ano nye de na ka no kore mo ano konko ye de entwitwa ntro se nkrofo bi a mani tue omo ewusia YouTube channel na Uk TV Mungusa won subscribe nya de my what ase Adwemfan TV so YouTube so ye de elbow adwuma doctor panie no so when nya panie na wo so janim na I will deal with you peace out Odo mi kokro ma ba o na mpato ko e do he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tuna fi na send there e kwa be to na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia aba obia dano dugu no phone so na wo dey register this and this ka kofi ayente na hwe sir na wo kwa bo ko trace ka extra man mesraw me kan for tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesraw and I wo send so mesraw o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba adwempa hene Adwempa hene edagu yes ntimpacho uboguma wo Europe kwa da obenya €5 free before the some party for some can tap send edamount wo America so ne Canada dia mama $10 to miss now man ha oba ho for say enkwa abonte no bi akoso pe mpacho wo piara no na eko some kwa abonte dem ma download this see atena fie mpacho na relax no one say mpie kwa abonte bi me hu say me kwa abonte mama na ade a am de krompo ni say first one no so credit card nko a ene de tap Paul amante mo say dikanfo obehu ye mobo wo se unsu normal bank card utimi dey register SMS ka kofi asem atadwe yate dene ti tap aba ama hiafo say send this kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi bia mama mesraw me ka fama on say wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me adempine I nanya €5 free no more Canada so ni US so so benya $10 say your day me ade afo de uni say me na tap ye kama
8 out of 10 abusia rate mo hene. Sister, not going to me say. Bra come ba wo. Ade. Asema ato me. Me say mabusuafo afre me enyo ya ka kire me say. Me dan na me boss 1 month ago no. Enyunugu. I would have no seen the Ghana no. Me say And you know. my And I boss said, one for company, papa. Company never knock for sister. I don't want Destiny Roofing and Steel Trusses anchor. omo ye hefa for. Destiny Roofing and Steel Trusses, almost Ghana. Sister, a band down so border number 1. And almost sign about that so a 30 years warranty. 30 years. Now we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses. The common circle pass our boss amawo. And a tea or move about down so free estimate. Free estimate. And no more down so boss so Emma will say Kimwa, almost soon nadia. Sister, and almost say soon ya. And we are almost send a drum and say pick up, and pro. And can come for Roma and pro nyashe. No what I brought you and I walk off a carpenter and you or say and quan check about that so. Wabra Destiny Roofing and Steel Trusses. Oh, sister, Mr. Udru Akrase pet. Uko a can sepulchre. Amamole Canada Junction. Akrapokuase ya. Amamole Canada Junction. Udru wa was open Destiny Roofing and Steel Trusses, sister. Ometuka ko ye free estimated amount. Obi atiabu chire. And na kofa carpenter ne o search sister Mr. Me kan for the amount until we den ha nkra. E wo so aboka enya hwe. But Destiny e be je nkwa. Destiny e be ma bibi ato. Okwa wo se open say obuji estimator wo beto. Nti dini e Adrepan TV na say Beki TV. Obo say di we chire mo sister. O meto mo ase ahwo kama. Na obi a wo table chire aboka asida. And I won't go for Destiny Roofing and Steel Trusses and more than so. Sister, may come for the amount. And how Yes. number. Omo number and a good screen so. Omo email address and a good screen so a cheguno. So at us on my board down some amount 30 years warranty. 30 years baby wo. 30 years we will now wait until how much sister. Mr. On board down some our own a chekula. One to fire more than Crumpuna or down better. And on down some boss and so try and yet on board down some Debbie. Board down so omo be show abrochire Destiny na tidin omo be show abrochire to board down so wo dem ayefo enya tata to makanfo da ma won to we dem srew wetim no ankasa akonnect straight abusafo bi ani 419 bi ani sa pepe nte mekanfo ayde edama So we pa de form number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no sister abusia Destiny Roofing Sheet and Trusses omo ba ma Ghana for. Auntie isi na from you hello Auntie isi mo we POP no any TV unit no na few painting no so hey any company na kama Anaspo Enterprise na who pictures was na mama okay mama hwe hey wow ade na efese akwa me fi look kama Anaspo Enterprise hey wait a minute ko di 1000 chem sister na mister there ne da na wo si na Anaspo Enterprise anu ko ni POP ni fi painting ni bibia de ma no Auntie sinya me shira we the man Anaspo Enterprise why me fie ne kama pa me ko mi sister o Bra. What drew Hanum? Okay, and show bedrew how. Or maybe a POP no. I must send you pictures. Yeah, and time for pictures in the batch and I'm them poor call pet them. Sa, I for one. Mr. Fabrem, yan and tem, too many kawaii, and I'm them show me in a hair chair. Why? hey sister Hey, yeah me come POP in the way. ah sister so to Mr. Pop Anaspo Enterprise sister me so POP ne pa de sister ti wo the POP no hwe na e twagu POP en no ma yen sa TV set no so. TV set no so Now kitchen no so. Oh, sister hey, no my if you want bibia. Anaspo Enterprise usi fie na person me POP ma wa Anaspo Enterprise we POP amount omo san aye TV unit e ka ho omo san to fie house nyina Anaspo be san your kitchen amount Anaspo asan I do windows asan hye wo danim nyina glass na window no kromo ya sister what to type open normal estimate na omo mo to 70%. Hey, yeah, so sika nya we de omo number wa he omo number ne good screen so e twagu no omo number ne good so e twagu ni timesra Anaspo Enterprise and once oba kira omo say Adrepan TV na say Hey, POPs di omo ya POPs working con POP working con na ni ade de wom Anaspo Enterprise o charge wi a ono na kofa na nioma efiri baabi abruchire e de ba Ghana. Wow. Na omo sa no afo na go PO ami hwe ni POPs we na sister mesra wo dan na wusi no mesra nya mistake fa come Anaspo Enterprise baby be fashion mo sana ko kitchen TV set bibia wow POPs large system ni bibia o me san atofo glass bibia ma
na windows will be effect sister Anasbo enterprise there mesrew King Kong dream ka na me ba be ka kire no Mr. Mama Yanam de na kona ko from the wo kwa edima ref adrepan no se bekiti benya discount kama Anasbo enterprise King Kong adwempa hene otwa supre kwabrefo waye kwa bibrim han bofo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo